Tenyo yelak pa laipu yang subscribers naman moi landa hat nyo Islam awang na chadan nang yelak pa tumana chaya ana singa yalak china sa karon ngalan cha ni ke yai benang awang ba ngaulan me teman konyak kong kimbu cha yalak china sa mongsang ngaulan haga chadam nang tenyi bu hat nyo nia tak palan mai dem bunyi judai mongsang ngo balande tului mai dem bunyi hayang boy tumande sauye mai bune tenap longsen pasba pahaje sanglo i karong nyum buyana taibu ngalan atama chanang bai ayang ye chai bulan cha ya lak jin se adau chadam nang tamane timbu tadam ye chi bu khai ka wanga timbu tadam to mane te na yok ayang boy yana taibu i ya ha jingne i ya anga tabu longsen pu manok lan jingne anyai nai inong noksa isoko hayang i hayamlan jina to mane ye lak pu ma yo pacham hau se mongsang ngawlan to mane cha lak jin se awang ne adau chadam nang Press conference ngawante Health and Family Welfare Joint Director Dr. Vesokolo Theo Ibua 15 Nagaland districts में टेंकी तक का ताऊ यंगी hayang bu Noklak district में साहा हदो टेंकी तक का सारंगोय ये ताऊ bu report ताऊ bu ये इदम यंगी Dr. Theo Ibua तेनी ngani bu टेंकी तक ngai bua anye na town hayang chila chalo na tai bu में ni subu ba में तेनी ngani bu chui wan chai lai bu jine ana lem subu ba में Hongi timapun pamangai bukia yang yong bu flat. Hadaran jingne taka ngai puna ok se yang press conference me yang ki. Dr. Theo Ibua hado takai den tikok lak china se doctor lan yesi keman nurse lan saha tuisau yeji. Hayang pun naga as a whole isim public tu man kong kimbu tuisau linggam naksi hado tikok lak sa yang ki. Hangi tuisau linglak tu mane noko noksau chausa anglak. Anya na hadaw tak hedina mosquito kaya spread na miyang bu ina hadaw mosquito breed na miyang bu isi kama mosquito jahalon bu nyuya tuman hadaw ya ang lakumbo hadaw chaw sa ang lakumbo hamanaksi hadaw tak hedina tuman tikok lak se iyang Dr. Theo kay ibu ngawlano chadam nang Timabo New Market kang pura chang RPP lane Rising People's Party lane ngaw iyang ngobu mola na cha ngoyang ki tenyo Rising People's Party lane Nagaland government non-indigenous kada kang burana myang bua terminate na myang si sa iyang petition phabu ngalan chadam na Rising People's Party lan ibua 1963 saume alo aham kadalan yichi gama Hindu kadalan Muslim kadalan non-indigenous kadalan tuman state me ngo bulande iman the demand government temporarily resident permit sa iyang phangona imane patya oklak hayang boy imane patya bun hoy Hindu kadana myang gama Hindu representative sa iyang Muslim kadana myang gama Muslim representative sa iyang eman hagia partia oglak sa iyang ki ana teman naka kadalan jingneo town jila me ba kang pura ye jibe for example ward minna ye jigama colony minna A ne myang gama A representative P ne myang gama P representative sa iyang hakia kang pura ye jibe ward men iyang ye jigama colony min iyang representative chonlak chinase RPP lane ibu ngalano molanda chanam nang half long Assam में Timasa National Liberation Army lan 181 ngoye Assam Chief Minister Himanda Biswa Sarma Sisama emana chonbu la angyang surrender na myangbo ngalan chadam nang Assam Chief Minister ibua anyene hado half long tribal area में hado ki phau balan ngo bua tening bu April में so bu se yangi tening bu April में Home Minister Amit Shah hayang Assam government hayang hado Timasa National Liberation Army lane peace treaty sanyang pheme phawbalan ngo bua hado mo sobu si yang Chief Minister kaye yangki 2021 no wang Assam government de phawbalana 7200 ngoye sadongoye surrender myang bu ngalan teman pe Assam Chief Minister ibu ngalan molanda chadam nang tini bukarong ngalan halam sonang laibu molanda menyong panang